RDC irashinja RDF kohereza abasirikare 700 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku kirwa cyitwa Ndinjwi. Reka nongere ngo ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Ni kakanya tuba tugiye kugaruka ku makuru agezweho na makuru ari kugenda avugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye. Ntatinze reka tuhite tugaruka ku nkuru ivuga yuko Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashinje u Rwanda kohereza abasirikare barwo 750 ku Indijwi. Ibyo ivuga ko biri mu mugambi wo kwiyomekaho iki kirwa giherereye mu kiyaga cya Kivu. Byatangajwe rero na guverinoma y'intara ya Kivu y'Amajyepfo mu itangazo yasohoye kuri wa gatandatu tariki ya 6 Nzeri 2025. Iryo tangazo ryashyizweho umukono na Ruganywa Bushizi Didier usanzwe ari umuvugizi wa guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo wo ku ruhande rwa leta. Jean-Jacques Palusi rivuga ko guverinoma y'intara ya Kivu y'Amajyepfo iri gukurikirana hafi amakuru y'uko abasirikare bashya 750 b'u Rwanda nijoro bageze ku Ijwi banyuze ku kibuga cy'indege cya Musoko. Ryungamo riti guverinoma y'intara iramagana uburyo bukomeye kandi bushoboka iki gitero gishya kiyongera ku bikorwa birebire by'ibitero igihugu cyacu cyahuye nabyo. Usibye abasirikare b'u Rwanda, RDC ivuga ko bari ku Ijwi, inavuga ko u Rwanda rwamaje gushinga kuri kiriya kirwa sitasiyo ya polisi. Itangazo rya guverinoma y'intara ya Kivu y'Amajyepfo rivuga ko ibi bigize guhonyora ubusugire bwa RDC no kugerageza ku Rwanda kwiyomekaho agace ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwihishe inyuma ya AFC M23 yafashe ako gace. Kugeza ubu ntacyo leta y'u Rwanda iravuga kuri ibi birego bishya bya Kinshasa. Gusa inshuro nyinshi yakunze gutesha agaciro ibirego bya leta ya RDC idahwema kwitirira u Rwanda ibibera ku butaka bwa kiriya gihugu byose. Leta ya Kivu y'Amajyepfo yo nta bimenyetso yagaragaje by'ibyo ishinja u Rwanda, gusa yasabye leta ya Kinshasa kubiregera urwego rw'ubugenzuzi rwa International Conference on the Greater Lakes Region, umuryango wa Afrika yunze ubumwe, no kubimenyesha abahuza ba Washington na Doha muri Qatar. Ikirwa cya Ndijwi RDC ivuga ko u Rwanda rushaka kwiyomekaho nicyo kinini kurusha ibindi biri mu kiyaga cya Kivu. Indijwi ni imwe muri teritwari 8 igize intara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma ya Fizi, Kabare, Karehe, Mwenga, Shabunda, Uvira na Walungu. Ni mu gihe bivugwa yuko nanone kandi Uvira yaba yenda gufatwa na M23 isaha ku isaha hafatwa. Mu ijoro ryakeye naho humvikanye amasasu menshi, bikaba bishobora gushyira mu kaga igihugu cy'u Burundi koko kwambuka ugera bivuye Uvira ugera Bujumbura ari ibirometero 5 byonyine, ntantu wahagarara ukanarebesha amaso. Ngayo nguko kadukomeze dukurikiranire hafi ibikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngayo nguko rero ngibyo ibiba biri kuvugwa ku mihanda. Wibuke gukora subscribe niba utari wabikora kugira ngo hatazajya hagira amakuru agucika. Amakuru n'ibiganiro byacu uzajya ubibona kandi ubibonere ku gihe. Igihe icyo ari cyo cyose yagezweho amakuru ugomba kuzajya ubasha kuyabona mu bambere. Ndabakunda cyane, niyo mpamvu iteka mba ndi hano gutanga ibitekerezo ndetse no gusangiza abandi aya makuru n'ingenzi cyane.